今年2025年正是天主教25当一届喜年，到定是办庆祝仪式，有146个、正100万的少年人去到罗马参加教宗良14世所主持的弥撒。白色的军用直升机降落伫个杜维加大学的空地，教宗良14世落飞机了，随坐这台伊专用的无冚盖车，未输是摇滚明星同款接受全场群众的欢呼。天主教的喜年庆典每25年办一遍。今年的庆典有146个国家的青年来参加，以欧洲上济，不过也有真侪青年是来自战争甲冲突的地区，包括中东、缅甸、乌克兰、南苏丹。教宗希望全世界少年人用友谊化解对立。L'amicizia può veramente cambiare il mondo. L'amicizia è una strada per la pace. L'amistà è il cammino por la paz. 因为真侪来参加的人是来自西班牙语的国家，教宗除了用在地意大利语致辞，伫台顶讲话时阵，有几多段用西班牙语讲的。Hace siglos, San Agustín captó el profundo deseo de nuestro corazón. Es el deseo de todo corazón humano, encontrando a Jesucristo. ¿Cómo construyó su futuro? Siguiéndolo a Él, Jesús, su amigo desde siempre. 这嘛正拄好是北半球的热天，欧洲天气正热，就来参加喜年庆庆典的外国青年，因为天气伤热，破病甚至死亡。Maria, ventenne, spagnola, e Pascale, diciottenne, egiziana. Entrambe hanno scelto di venire a Roma per il Giubileo dei giovani e la morte le ha accolte in questi giorni. Preghiamo insieme per loro. 为了要招待上百万来自各国的民众，意大利差不多是全国总动员，当地教会也动员1000位神父，用10几种的语言主持参加者的参会仪式。公司新闻，徐嘉玲编辑。